zina kufira amina pea kubakesha mukesika ya nyaka oluwi kutoa kena kutoa kwa kufira kurusu oluwi kutoa kena kutoa Yesu wafiri amin. Yamini mwakani teni luwini kutema kwanza michinyaweji wankengere no ukanda oluwi kutoa kena kutoa wakufi akulusu oluwi kutoa kena kutoa Yesu wafiri amin. Nikaliku Yesu wafiri wadieni akurusu angamwina mupashidi oluwi kutoa kena kutoa wakufi akurusu oluwi kutoa kena kutoa Yesu wafiri amin. Nikaliku Yesu wafiri wadieni akurusu angamwina mukwashidu na oluwi kutoa kena kutoa wakufi akurusu oluwi kutoa kena kutoa Yesu wafiri oluwi kutoa kena kutoa wakufi akulusu oluwi kutoa kena kutoa Yesu wafiri amin.